18 Haleluya. Amena. Je nagize ikibazo ku kigo watwigishije ni ibibazo byari bitatu mugabo kimwe cyarishiwe ejo. Yego. Nsigaranye bibiri rero. Batubwiye iby'intama mu itorero na girafe. Hano ratubwira uti girafe ni igiko gikunda kurisha hejuru kubera gifise umunwa muremure. Ati rero izo girafe mu itorero ukunda gusanga zirisha hejuru ziga ubuhanuzi zivuga iby'ubuhanuzi. None ubuhanuzi nyakuri ko kwiga n'ubwahe? Kiri ikibazo ca mbere. Kigira kabiri kiri muri Yesaya igice ca 55 umurongo wa 6. Nimurondera uhoraho bigishoboka kabonwa ni mu mwambaze akiri hafi. Aho hafi ni hehe? Igihe bigishoboka kabonwa ni ikihe? Kure hoho ni hehe? Ahari kure ni hehe? Na Yesu abwira Petero ati Petero ragira abana b'intama banje cyangwa se ragira intama. Yesu yaramutumye ku ntama. Ubundi imico y'intama murayizi. Intama murazizi cyangwa muja muzirya ntago zikiboneka. Intama nta aho kuyiragira murayirya. ari uhanuzi nzi ko amasega ryana zaza akarya intama kazimara. Bo noneho ragira abana b'intama nuvuga ngo kamere y'intama iroroshe cyane. Intama irayoborwa uyijyana iburyo ikajyayo urumva ko twayicaraga no ku mugongo intama ikemera ikadutemberana itaragenewe guheka umuntu. Intama rero irumvira, intama icishije makeya kandi kamere y'intama ni amahoro. Iyo bavuze batumva uyu muntu yemwe uyu muntu ni intama babasobanuye ngo ni umunyamahoro nta mahane agira. Rero ragira izo ntama. Icyo rero icyitegerezo nabahaye nabwe ngo mu itorero ushobora gusanga hatarimo intama gusa none ugasanga harimo n'imbogo harimo na za girafe rero kuko ntukibwire ngo zose ni intama. Harimo za girafe cyangwa se za muzosi. Izo za muzosi n'ikiganiro nabahaye ngo muzosi ntabwo zishobora kurya ubwatsi bwo hasi ahubwo zirira udutwe amasonga y'ibiti. Girafe rero uzayumva idashaka kumva iby'umwuka byo hasi, ishaka ko mwiga ibintu byo buhanuzi gusa, ibintu birebire, ntishaka no kwemerana n'abandi bantu. Ni abandi ibintu babifatiye hasi we arabipanura akabijyana hejuru. Kandi girafe ntishaka kugirwa inama na gakeya, ishaka kwigenga. Haraho narindi nganiriza abantu b'Imana nabwo ndumva muzabeye muri mu rusengero musenga mwigisha ibyigisho. Umuyobozi w'itorero azafata igitabo wenda arengera ubuzima, girafe yo yigire mu byahishuwe. Nimwiga ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato, girafe izaba iri kwibarira za note zo mu ndirimbo, izaba iri muri do do mi do do so do. Muri ku ishuri ryo ku isabato mwiga ibyigisho, girafe yo izaba iri kubara za note. Nimuja muri note izaja mu itangiriro. Nguko uko girafe zibaho rero mu itorero, ntizemerana n'abandi bantu. Izo zireba ku isaha umubwiriza akerezaho gatoya. Girafe iti dore ibyo nahoze mvuga, dore ibyo nahoze mvuga abarongozi batazi gushira mu gaciro. Dore bica gahunda buri munsi. Girafe gasohoka igataha. Girafe rero zifite kamere nyinshi, zifite uburyo bwinshi wazibaramo, ariko nariho nerekana ko ukwiriye wowe kwibanda kuyobora za ntama girafe ndikagukereza. Mushaka Uwiteka akiri bugufi, mwambaza akiri hafi yanyu. Munshamake uyu munsi niwumva ijwi ryayo tuwinagira umutima, ushaka Imana ikiri hafi yawe, nukumvira ibyikubwira uwo mwanya utarinze kujya impaka nayo.
uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana rikurarika ntujye impaka, kuko iyo Bibiliya ikubwiye nanga undi mbaraga y'Imana kakwereka inzira ukwiye kunyuramo, tuyinyuremo uwo mwanya ngo umucyo w'iby'umwuka tutakiriye tutemeye gukorera mu mibereho yacu tukawirukana ngo usiga ufunze amarembo ku buryo n'undi mucyo uzakurikiraho tutazabasha kuwakira. Ni kuvuga ngo inama ibanza y'Imana tutakiriye tukanga ikinga umutima ku buryo n'ibizakurikiraho ibindi bitazaza. Bikagusaba rero ko uyu munsi niwumva ijwi ryayo uramenye ntiwinangire umutima, ugihabwa inama na Mwuka Wera zikurikize taco bizagutwara. Ubwo Imana iracyari hafi yawe, ni icyo bishatse kuvuga. 19 wa 19 ninde? Ni wewe? Ko mubaye babiri ndagira ne? Ya, okay. Murakoze ku mijambo amamagara kuzina ganije nagira Joseph Mukasa, hanyuma ndumwizera wo ngaha nkaba nsengera mu Kinama, shingera cy'abadivanze mu Kinama. Hanyuma izitubazo dutatu, akabazo ka mbere mwaratwigishije ikigwa munsi wa mbere w'imisi ndwi cyari kijanye n'icyo umwene data ahejeje kubaza. Naratubwiye ko byashitse igihe Petero ashora abandi akabajana kuroba gushika n'igihe akora impunzi. Ndashaka mbaze ko byashitse n'igihe akora impunzi kandi akaba yarashoye n'abandi akabajana mu gikorwa Imana Yesu atari yabageneye, nk'igihe byari gushika uwabwirijwe ubutumwa na Yesu mu ishengero bariko bararya imikate, bariko akijijwe ari impumyi n'ibindi, akaza agasanga Petero ari gusa, akamubwira ati mushinge ntaye Petero wamenje uburaba uri gusa. Mbega ubwo Petero yari kwemera izo nkebuzo? Mu gihe byari gushika ntiyemere inkebuzo uwo muntu amubwiye ari muto yihariya, uwo muntu yategetswe kubigenza gute? Yari kuzobandanya kubana n'intumwa cyangwa yari kuzoheza agace yigira ahandi? Murakoze. Cyo ni kibazo cya mbere. Ikibazo kigira kabiri, hariho umugwi w'abagorozi uturuka muri Kongo no mu Rwanda. Uwo mugwi w'abagorozi washitse ino mu Burundi nko mu 2001, waje urongowe n'umuntu yitwa Nzungu. Wa Nzungu arabanza arabesha abantu bari mu Adventiste w'umunsi w'indwi ijana. Mugabo mu nyuma atangura kuzamwa inyigisho zivuga ngo ishengero ni Babuloni, mbere n'umukobwa wa Babuloni. Gushika n'igihe haba impari z'abantu bahwihwisha mu byanditswe ico gihe bavuga ati twereka aho byanditswe yuko ishengero ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi ari Babuloni. Ico gihe impari zimaze kuba, abo bantu bitwa abagorozi, naho giye kubwanje mbona kumenga n'abagoretsi, baratsindwa. Ariko igitangaje bamwe baravuga ngo nta wanka konka nyina ngo agwaye amahera, abandi nabo bagaruka mu ishengero. Ico gihe haje hashinga umugwi wo kubakurikirana. Ariko cyambere imbere yuko mvuga ko hashingwa umugwi wo kubakurikirana, nashaka mbazi iwanyu mu Rwanda abo bantu mubanye gute? Ibyo bagiriza ishengero ko ari Babuloni ingingo 24 arazibabwira, muzifata mu gute? Murakoze. Kibazo cya gatatu, kuva ico gihe hagiye hashingwa umugwi wo kurikirana abo bantu, kuko n'abantu batwaye ibinyoma prema kandi bikarisha. Ico gihe urashingwa, umaze gushingwa ugenda ubakurikirana aho bajya hose kugira ngo bishobotse uzitirira ishengero. Uwo mugwi waravuye mbere witwa abakorera bushake.
icyo gihe rero aho baba bakurikirana bakagarura abantu mu ishengero, mbere bamwe bakigishwa kugira ngo bamenye ingene bashobora kwitwara imbere y'ibyo bibazo bimeze gutyo, no kubwiriza ubutumwa ahantu ngaha mu Burundi ubutumwa butarashika. Byaragaragaye yuko uburongozi bw'ishengero butumvikana n'uwo muntu na gato. Jewe nshaka kumenya mwebwe ko mwitwa abakorera bushake, kandi nkaba numva muvuga mu by'ukuri ibihuje nanjye n'ibyo nshobora kuba maze gusoma. Ndashaka kugira menye ingene mwemewe mu Rwanda byagenze. Murakoze cyane. Ikibazo cya mbere arabaza ashingiye kuri Petero wambaye ubusa ndetse akajyana na bagenzi be ahantu. Arashaka kubaza tese buriya Petero iyo akeburwa, iyo abonwa n'umwizera uri hasi uri munsi ya Petero, iyo amugarura mu murongo ati dore wambaye ubusa wavuye mu murongo w'ukuri, Petero yari kubya akayari byemera cyangwa se yabyanga, ubu muntu yari kwifata ate ku muyobozi we wambaye ubusa? Buriya nshuti kamabwire abana b'Imana, wundi inyandikira tubwira ngo umwizera mwiza niwe muyobozi w'abayobozi. Umwizera mwiza ayobora abayobozi. Murumva ayo magambo uko avuga, bisobanura ngo umukristo muzima, impano ubukristo yavanye mu myigishirize imufasha, imworohereza kwanguhiriza abayobozi ku nshingano. Ni umuyobozi w'abayobozi, abereka aho ibidatunganye biri. Akaga tugira nuko abayobozi aho kubafasha nka bene data, ahubwo tubavugiriza akaruru tukavuga tuti muze murebe bya bitara, muze murebe kakaga dore uko babaye. Ariko reka ngaruke ku kibazo nyirizina. Ibyo ntabwo byabaye, ahubwo bahamagawe na Yesu kwemeza Petero yuko yambaye ubusa n'undi muntu nabo yari ari kumwe nabo. Ntabwo yari yabonye ko bamuteye isoni ko hari cyo kwambarira ubusa imbere yabo, ntacyo byari bimutwaye. Petero yari yibagirwaga. Naho nababwiye ngo zira ntumwa za Yesu byari ibigoryi, byari ibirimarima, byari bifite ingeso zitandukanye. Hari ibihubutsi, hari abanyamushyijya nino, hari abanyamujinya, hari abanganyi, hari abanebwe, abanyabute, hari abantu harabashidikanya batoma, bese hari abanyamahane bahora bifuza intambara gusa. Ariko mu by'ukuri Yesu bose yari yabashize mu ruganda rwe ngo abacure ibyo bigeso bigororoke. Ntabwo nzi uko byari kugenda rero ubuhamya bwatangwa na Petero, ariko ngira ngo Petero yerekana ubuhamya bwe amaze kwemera Imana ko yigeze gucahwa n'umunyantege nke waruje vuba mu itorero. Igihe Paulo yamucahaga ku mafuti akamugarura i Yerusalemu akamurega, Paulo agatsinda Petero. Byarabaye. Kandi Paulo yari muto kuri Petero. Njere nemera ko Petero yakwemera ubuhamya bwe, yarabwerekanye yemera inama za Paulo waruje vuba warenganyaga itorero, akemera inama za Paulo. Nje ngabona ko Petero rero nubwo yari umuyobozi mukuru w'itorero yemeraga n'abacishije make bakagenza bateye bakamugorora, kuko baramugoroye rwose. Ibyo ni mubyemera ko byabaye? Murakoze cyane. Twemeye ko Petero rero yari kwemera kugororoka. Bizirasobanura ngo abafite inshingano nk'iza Petero zo hejuru, yaba president wa General Conference, yaba wa Firidi, yaba wa Union, yaba w'ishengero, uramutse umubonyeho agatotsi nanga se kuba ibintu atabibonye neza, ukamwegera mu kinyabupfura ukamubwira. Nje nemera ko abayobozi bayorwa na mwuka w'Imana bashobora kwemera inama niza bacishije bugufi. Ibyo ndabyemera. Ikibazo cya kabiri ni cy'abagorozi. Nicyo abagorozi baraje hano iwanyu, ibintu babigisha ko ari abadivantiste n'ibiki byose. Mbese abagorozi mumeranye mute iwanyu, mubanye mute n'abagorozi mu Rwanda, byifashe bite? Abagorozi, izina ubugorozi
izina umugorozi. Iri torero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ni iry'abagorozi gusa. Turi abagorozi, riragorora, rihagaze ku isi, riri kugorora isi yose. Iri torero rihagaze muri rya jambo rivuga ngo Yohana ngo mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi b'amoko n'imiryango n'indimi, avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana kandi muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kigeze gite. Uwo ni umugorozi uri kuvuga, ahwanye n'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ku isi yose, rihagaze muri Babuloni n'isi rigorora isi na Babuloni, rishinzwe guhamagara abari mu isi n'abari muri Babuloni. Babuloni ishushanya amadini yaguye, n'isi ishushanya isi muri rusange, ariko Babuloni n'isi bigeraho bikagirana isano. Itorero ry'Abadiventiste rigacamo hagati umurongo ugororotse, umurongo utukura hagati y'isi na Babuloni. Bityo itorero ry'Abadiventiste rikitwa itorero ry'ubugorozi. Turi abagorozi rero kuva ku wa mbere kugera kuheruka. Abadiventiste twese turi muri uwo murongo uwo marayika wundi, turi abagorozi a 100%. Ni twebwe Imana yatumye kugorora isi, icyo ndakibabwiye ku mugaragaro. Noneho hari ubugorozi buzakorwa, kuko ibyanditswe bitubwira ubugorozi buzakora hanze y'itorero, bukore no mu itorero mo imbere. Gute rero? Tuzabwiriza ubutumwa abo hanze, nibageramo imbere ubugorozi bukomerezemo mu itorero. Ubugorozi bukorera hanze y'itorero ni ubwa Satani. Ubugorozi bukorera hanze y'itorero ni ubwa Satani. Iri kangura murabona ko ibi byigisho birava hejuru biza bikangura abizera bari mu itorero. Igihe cy'ikangura ububyutse, iwacu babyita ububyutse. Ubuki iwanyu muvuga iki? Ni kangura. Iryo kangura rero rizakorerwamo imbere mu itorero, nta kangura ryo hanze. Icyo nasomye kuri abo ingirwa ibyanditswe bivuga ngo ingirwa abagorozi, tumukongera no kubita abagorozi, sibo abagorozi ni twe, ahubwo iwacu tubita abasohoke. None rero twabise abasohoke, mu yandi magambo ni abantu bavuye mu itorero, bavuye mu murongo w'ukuri. Nuvuga ngo ingirwa abagorozi nta kandi kazi zikora, zirwanya ubutumwa bwa zo zihamagara bahamagawe. Ntabwo uzumva izo ngirwa abagorozi zakoze igiterane nk'iki gishaka abantu bari hanze ngo baze, ahubwo bo bahirimbanira kuza kuvanamo abarimo. Nawe teravuze ngo nta kindi kimenyetso kizerekana abo bantu ko ari bafite ingirwa bugorozi, nuko bazibwira ko bazanye ukuri gusha, kandi uko kuri kuko gutanya ubwoko bw'Imana. Ukuri gutanya rero si ukuri, ni igikorwa cya Satani. Tubanye dute rero? Tubanye nk'uko mvuze. Iwacu ntibashobora, ntacyo bavuga, byararangiye. Natangiye kurwana nabo, ndakoresha kurwana, sinzi niba wenda murumva ko turwana mu buryo bw'amaboko. Muri 1983 bari muri Kongo. Igihe bari muri Kongo bari abanzungu, ntabwo bari akavuka, bari abana bato cyane, ntibakora mu itorero, ntibari bari utwana. Ahubwo narwanaga n'abakuru babo bitwaga ba Karemera Gaspari. Ari no Karemera yigeze aza, n'abitwaga ba Munyagishari, n'abitwa ba Mugunga, n'abitwa ba Rwaretse, n'abitwa abo twagiraga impaka muri Kongo, n'abandi bakuru babo twagiraga impaka yo muri Zaire, bavuga yuko itorero ryagiye muri SZ. Kibari bakigendera no mu muhanda, ukandagira mu muhanda, bigezaho bihana kurya ibishimbo bifite andi ibiharage bitagira andi, barazirya ibintu by'imyeru gusa, banga kujya kwa muganga. Byari ibintu byinshi cyane
gutanga icacumi cyari cyarananiranye byose, tujyayo dukora seminari y'amezi 3. benshi muri bo barahinduka, kimwe mu 10 bakizana igoma bacikoreye ku mutwe mu mifuka, uko ama kongomani cyangwa se amazayirwa yitwaga amanuvo nanga make bagiraga amafaranga ateye ubwoba kugira ngo ugure isabune ko ari ukwikorera. Ndabyibuka tubashoreye bikoreye amafaranga kimwe mu 10 mu mifuka bagiye igoma kuri firidi batsinzwe. Benshi ubu ngubu n'abapasitoro mu Rwanda batsinzwe icyo gihe, kugeza igihe baziye mu Rwanda. Noneho intambara zirangiye mu Rwanda, bageze iwacu mu Rwanda, hari bamwe bagifite ibyo bisigisigi, batangira urugamba, basanga ntacyo baturusha, icyo bavuga cyo twaragikoze kera. Iyo baraba gusanze mu ntege nke baragushobora, kuko bavuga ibyo utari wabona ukumva utubari mukuri. Ariko twe ahubwo basanze iwacu turi hejuru yabo, ahubwo tugomba kubigisha inzira y'Imana. Bahungira i Burundi. I Burundi rero bashobora kuba baragezeho bagasanga hari ibintu bikiri tekateke bidafashe, mukiri mu tuntu tw'inzangano, muri mu tuntu tutameshe tudakarabye mu maso. Yagukangura rero uti nta umusoho uzanye nzungu se yavuga ngo iki duhagararanye n'ubuhe bugorozi yampa, aho namugorora. Abo banzungu iyo batugeze imbere ntibavuga, yavuga se ngo iki ngaragorora iki. Ivuga butumwa se kubera kandusha kugenda mbwiriza ubutumwa, ibyanditswe se kubera kandusha kubisoma, nta murongo numwe yasoma ntazi n'icyerekezo cyawo, ahubwo ndamwereka imirongo ataziwe yasimbutse ku bwa kamere ye. Rero intege nke zanjye n'izawe nizo zimuha imbaraga, ariko iyo agusanganye imbaraga ntaco yakora. Barabyumva neza? Nzungu uwo ngo ntacyo yakora. Ubu ngubu byaramunaniye iwacu, aja mu buvuzi bwa gakondo. Ni muvuzi gakondo, ubu ni umukonikoni, uko tumwita, bene batubita abakonikoni. Aba bavurisha ibyatsi ariko bambura abantu, babambura amafaranga. Arazana ibumba, itaka, akaguca amafaranga. Azana amakara, yagenda agafata igiti akazana amakara akakujisha ati amakara avura indwara 150, ukamuha amafaranga arakuvura, ashobora kugufasha ukumva urafashijwe ubundi. Ariko nta inshingano y'itorero ku bana b'Imana babarayikiye, tubonye ubwo ubufasha tubuha abagenzi bacu ku bw'ubuntu, ntabwo tubakokora. Niba koko hari ibyo batanze kugira ngo ubone iyo miti bayikugarurira, ariko urahangara ucumu 700,000 umuce miliyoni, uzi ko nta bitaro by'Ubujumbura byabasha guca ayo mafaranga. Ubwo ni ubugome. Tugomba kuja munsi y'isi, ne bagiye hejuru y'isi. Isi iri munsi yabo, ni iri kugira neza kurenza abantu b'Imana. Nicyo kikwereka ko ari abanyabinyoma. Arakubwira ati ibi nabikuye muri South Africa, nabikuye kure cyane mu Buhinde. Icyo kizakwereka ko atarabukuri nuko aja hejuru y'isi, ashaka amafaranga kurenza uko isi iri kuyashaka. Isi kajya hasi ukajya hejuru yayo. Ubu rero nta kindi yifuza ni inyungu ze bwite. Ariko ibyo si byo neguye by'ubwabyo, cyo neguye ni ukuva mu itorero. Iri torero ni rizima, uko uriyoboye uri hejuru yaryo ni nyiri ibihe byose. Hakushishano umuntu wese ubwira ko ritangiriye ku isi, ntabwo rifite umuzina mukeya ku isi. Ndakubwira icyo ibyanditswe bivuga. Marayika yajanye ari nawe ahirengera, ngo yatereba ku isi. Arabaza ati ubonye iki? Ndamubwira ati ntacyo mbonye. Yamubazaga kureba itorero, ngo rirebere mu isi. Reba ku isi urebe ko urabona umutwe w'itsinda rigiye mu ijuru. Arebye mu isi arababura, ntiyabona numwe. Marayika aramubaza ngo ubonye iki? Ngo ntacyo mbonye. Ati noneho zamuka harenzeho. Amuzamura hirengeye cyane, ati rebayo. Abaza none ubonye iki? Ati ndabona umurongo. Aravuga ati ureba hejuru y'isi. Marayika arambwira ngo reba hejuru y'isi, wikongera kureba mu isi. Reba hejuru y'isi. Ati ndeba hejuru y'isi, ndebye hejuru y'isi. Aravuga ubonye iki? Ati mbonye umurongo w'Abadiventiste utangiriye hejuru y'isi.
Imana ishimwe ko itorero ry'Imana ridatangiriye mu isi, ritangiriye hejuru y'isi. Ngo abonye uwo murongo ari muremure bakurikira umwe ku wundi, arebye ku musozo w'uwo murongo ahabona Yesu nyiribihe byose. We yarashize ikiganza hejuru, kandi ngo umucyo wavaga muri icyo kiganza wanyuraga ku mitwe y'abo bantu kuva ku w'imbere kugeza ku w'inyuma. Bisobanura ngo uyoboye itorero ni Yesu mwana w'Imana. Niba nyiri itorero yaraguye ryabaye Babuloni, Yesu abaye Babuloni naryo ryaba Babuloni. Reka rero twishimire umucyo umurika muri itorero ni rizima. Nubwo abayobozi wabona harimo abayobozi bafite intege nke, hari umuyobozi gito, ntabwo umuyobozi nyiri itorero ari gito. Nyiri itorero araritunganije ni rizima. Ariko icyo nababwira, agakiza kari mu nguge. Mu nguge. Niba taguma muri iyi nguge ntibazarokoka. Inyuma y'inguge hari ikiza cyari. Ariko mu nguge simo hari ibyiza gusa. Mu nguge hari miki. Imbwa zarimo. Muvuga ubwato. Mu bwato bwa Nowa. Muvuga ubwato. None mu bwato bwa Nowa harimo ibyiza gusa. Imbwa zarimo. Ingurube zari zirimo. Inzovu zarimo. Twiga yarimo. None iyi ntama ivuga iti isega yarimo. Zicishije bugufi isega rwose. None iyi sega ivuga iti intama iti ntabwo ndabana n'izi sega nisohokeye, mvuye mu nguge. Yari kubaho? Agakiza kari mu nguge nimwo kari, nubwo harimo ingurube na za twiga zose zirimo, ariko nimwo agakiza kari. Usohokemo isi kurya rwose. Emera izo twiga zikuniyeho, emera ingurube inye hariya n'imvubu n'impyisi ikunukire, ariko akakiza kanari hehe? Kanari mu bwato. Uko niko ukubwira, niko n'inyandiko ivuga. Ndibwira ko nta gisubizo cyawe ntashubije. Icya gatatu kivuga mubanye mute? Abakorera bushake. Uko byanditswe bivuga, ntabwo uyu murimo w'itorero uzarangira abakorera bushake n'abapasitoro badafatanirije hamwe uyu murimo ngurangire. Iwacu mu Rwanda twebwe n'abapasitoro turisanga n'ingoyi, turafatanije cyane. Icyo pasitoro agiye kwibagirwa, inshingano yacu ni ukumwibutsa. Icyo tugiye kwibagirwa akatwibutsa. Turafatanije 100%. Iyo tuza kuba tudafatanije, ntabwo mwari kwandika inzandiko uzinyure muri diviziyo bihamye, union bihamye, field bihamye ngo mbe nda. Ntabwo byari kwemera. Nzungu we ntabwo ibyo nto yareba. Ni ikigenge. Siko igihe ashakiye kuzibujumbura araza. Abayobozi b'itorero iwacu bishengero bashizeho program pastor ngo abarayike abagomba icyo gihe cy'imvururu cyari abarayike mugomba gukurikiza gahunda ntagomba gusohoka tutamuhaye urwandiko ntawo tuzoga twakoranye inama. Ndababwira ndi reka mbabwire, hano iwacu mu Rwanda nubwo mudusabye kugendera ku mpapuro muduha, ntabwo tuzabyemera. Bibwira abapastor ntabwo tubyemeye. Dore impamvu ntarabyemera. Arambaza ati kuki utarabyemera Augustin? Dore impamvu tutarabyemera twebwe abarayiki ibintu wacu mu Rwanda. Satani ntabwo ikeneye inzandiko. Yahagurutse igiye kuyobya abantu. Satani yo ntimuzayiha urupapuro, abo basohoke ntimuzabaye impapuro, bazagenda uko bashaka. Igihe bazagenda uko bashaka, twe turi gukirana n'impapuro zanyu tuzasanga amatorero barayamaze. Twe tugiye gusarana, porogaramu yanyu tubaye tuyanze. Twebwe twarwanye nabo bari muri Zaire, none bageze mu Rwanda. Nidutegereza impapuro zanyu tuzasanga amatorero bayatumaranye. Ahubwo twe mutwemerere tugiye gusarana nabo. Bamanuke tumanuke, burira umusozi tuburireho, babirinduke mu gishanga tubabirindukeho. Hari igihe biba ngombwa aho muri kugira ngo upfe utera impamvu yo hejuru, aho kugira ngo bice umurimo ko
twica iki? Abapasitoro bari bavuye muri Kongo ntabwo bari bazi ico bita ibirundo. Mwebwe ibirundo murabizi? Muzi ico bita ibirundo? Kimwe mu 10 y'ibirundo murayizi? Kwisuzuma umwaka wose ukavuga uti Imana nshobora kuba ndaragutunganiye imibereho yanje, amarifuti nabonye, ingemu bampaye, imishahara impano nagiye mbona zose nshobora kuba ndarazitangiye kimwe mu 10. None umwaka urashize. Mbere y'amateraniro makuru ingano ngo zitangire za Bisirayeli, Azazeli yirukanwe. Mana ntabwo nzi uko byagenze byose, ngusabye imbabazi, ariko umushahara w'uku kwezi wose nkiriwe ndabara ndawuguhaye. Uyu mufuka w'ibiharage ndawuguhaye, iyi nka ni yawe, iyi ntama ni yawe. Ibintu n'ibintu birebire. Noneho baje batabizi. Igihe bigisha bumvise tuvuga ibirundo barabirwanya bati ntabwo tubyemeye. Umuntu atanga 10 akarangiza, none ikintu muri kuzana niki? Turahurwa tuti ndumudutandukanye n'Imana yacu. Ubwo mutabizi mutuze tubigishe mwewe. Turabibigisha ubu babitanga banezerewe cyane. Icyo umurayi cyamaze ni iki rero? Umurayi kininde afashe amaboko ya Mose. Amaboko ya Mose ntabwo yamanika wenyine. Mose arayazamura hakabaho gutsinda, ariko amaboko ya Mose agira intege nke akamanuka. Abisirayeli bakageza bate bagatsindwa rwose. Siko byanditse cyangwa ndi kuvuga ibyo mutazi? Noneho abarayike baraza barasabwa kuza gufata amaboko yande ya Mose kugira ngo itorero ritsinde. Igihe dufashe amaboko ya Mose rero ntabwo Mose yavuga ngo yatsinze wenyine, ahubwo yatsindanye n'uwafashe amaboko ye. Ibyo mvuga murabyumva? Twebwe rero n'abapasitoro mu Rwanda turisanga n'ingoyi. Ngiwacu muri firidi wacu ninje muyobozi w'abarayike, dufite imitwe y'abasenga isengera hirya no hino ku matorero muri firidi zose byose, kandi tuja duhura rimwe mu kwezi. Twese abo barayiki intumwa ebyiri zivuye kuri buri mutwe w'abasenga hirya no hino, itsinda ry'abasenga ku matorero yose hafi ya yose aho bashoboye kwikuza bose. Mu kwezi rimwe tugahura, tukiga, tukaganira, tukamenya ngo mbese iyi wanyu bimeze bite. Nta nyigisho nsha yinjira muri firidi y'iwacu tutayirebye ngo tuyigereranye n'ibyanditswe byera. Nta muco musha nanga inama nsha nangwa ubugorozi busha buza mu itorero iwacu tutabanje kwigira hamwe ngo turebe ngo mbese ikintu gihuje nuko inyandiko y'ihame ry'itorero ivuga. Ayo materaniro yacu ntabwo tuyigumanira, duhamagaramo n'abapasitoro n'umukuru wa firidi nabo muri iyi nyoni bose turabahamagara, ni muze mwumva uko tubaho. Aho niho tuvana imbaraga, twubaka insengero, dutegura amavuna, tugakora amavuna, firidi ikashigikira cyangwa se ndishigikira, tukabyikorera, tugatanga amafaranga yacu, twubaka insengero. Ubwo tutagurira ibibanza, tukigurira ibibanza tudategereje ko firidi bizamo, tukayiha raporo, kandi ikibanza tuguze tukagiha firidi ikakirambika ibiganza byayo ko kiba cya firidi, kunako turaba firidi. Icyo dukoze ntabwo tubona ibyacu turigendeye, byose tubikora mu izina ry'itorero. Abarayiki rero n'abapasitoro igihe bazafatanya uyu murimo uzarangira vuba. Tugomba gufatanya tukabisanga n'ingoyi, tugafata amaboko ya Mose. Mose ni umuyobozi wa inyoni, Mose ni umuyobozi wa firidi, Mose ni umukuru w'ishengero. Abarayiki dushinzwe gushyigikira amaboko ye igihe amanitse, kuko ibiganza bye nibyo birimo insinzi. Nabyo mubyumve, ibiganza by'ubuyobozi nibyo birimo iki. Ntabwo Aroni yaravuga ngo ni jewe, amaboko ye ntabwo bari barasimburana ngo ururutsa nshire yayanje, niko yagomba gufata amaboko ari ku nshingano, amaboko ari mu bubasha nayande naya Mose. Ntabwo rero umureki yavuga tumva perezida wa firidi, perezida wa inyoni, hegama kwereke iyi firidi naje ndayiyobora. Oya, araza agafata amaboko yande. Amaboko ya Mose muyafate, nta yindi nzira ihari, nuko biri. Nashubije kandi 10-20 reka namba 20 kamaze ndangize. Ufite nimero? Namba 20 ushigaje umuntu umwe. Murakoze ibyandodiye sabiyumva. Ibibazo niki
mu Baroma 11:25 n'26 aragira hati bene data singomba ko mutamenya iri banga mwoye kwiyita abanyabwenge nivyo uko habaye gukomantaza imitima y'Abisirayeli ariko si bose gushitsa igihe igitigiri gikwiye cy'abanyamahanga izokwinjira mu ishengero 26 nibyaba bityo Abisirayeli bose bazokizwa nkuko handitswe ngo Isiyoni azova umurokozi azokura muri Yakobo kutubaha Imana. Iyo mirongo sinayisobanukiwe. Cya kabiri kiri muri Yohana 2:1 murongo wa 17 mwishuye ariko sinatahuye amwavuga ngo Petero ahura intama zanje. Mwavuze ko hariho bamwe mu ishengero umuyobozi adategerezwa kuraba kuko Yesu ari wazobaraba. Kibazo nagize niki habayemwo abantu bakora amafuti hama kabahanya yoba akosheje niba yobahanuraho ho yoba akosheje niba abo bakora amafuti Yesu ari wategerezwa kubaraba. Kibazo ni ibyo zinagibana rihabwa icyubahiro. Murakoze cyane. Mu Baroma atubwira igihe Abisirayeli bazuzurira kugeza ku mibare y'Abisirayeli ishitse Isirayeli kagarurwa mu murongo wayo. Mu nshamake mbaye ndi gusubiza nk'umuntu wasomye cyane namusubiza gusoma ibyahishuwe igice ca 7 aho dusanga umubare w'ibihumbi 144 aho umubare uzuzurira Isirayeli amarembo yayo azakingurwa. No kuvuga ngo Abisirayeli bavuye mu murongo noneho no kuvuga ngo Imana ihamagara isi. Abisirayeli nibo bagomba kutubwira Imana hanyuma bava mu murongo w'ibyukuri shanga ryabo riratsindwa ubutumwa bwimukira mu banyamahanga. Ariko burya abo banyamahanga ntabwo aribo bazavamo ntabwo agakiza kavuye iwabo. Ni hahandi tuzabura ubyaro rwa Aburahamu. Ntituja tubisenga se ngo Uwiteka ngo sogokuruza Aburahamu niko mubiririmba no mu ndirimbo zanyu. Ariko se muri mwene dufite igisekuru kigeze kwa Aburahamu. Ariko bahamagaye Abisirayeli ngo mu by'umwuka turitaho. Siko abana ba Yakobo twiyita ba Yakobo twiyita Abisirayeli mu by'umwuka n'ibindi. Mu gutsinda kwacu n'amateka twiga n'inama y'agakiza iri kuva mu Isirayeli. Ubwo rero ngo abo Bisirayeli baguye bagomba gukwira isi yose babwiriza ubutumwa byarananiranye. Noneho rero bari gusimburwa n'ubu butumwa tubwiriza. Iri torero niribwiriza ubutumwa imibare y'Abisirayeli ikagwira isi ikaganzwa n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bukigishwa mu isi yose. Ubwo nibwo Abisirayeli bazaba bamaze kuzura. Nanje nzaba ndimo nawe uzaba urimo. Wibuke yuko harya babahamya ni bangahe? Muravuga babiri. Abakuru ni bangahe? Abakuru ni bangahe bari mu byahisho? 24. Ururembo rugizwe n'amarembo angahe? 10 nangahe? Kuri buri rurembo hari hahagaze abahamya babiri, abakuru babiri. Kuri buri rembo hazaba hahagaze abakuru babiri. Babe 24. Kuko hazaba hari Umwisirayeli n'umunyamahanga, Mu kwinjira mu rurembo tuzinjira nanone Umwisirayeli turi kwinjira. Umwisirayeli n'umunyamahanga, Tuzagenda tunarimvange
kuko agakiza bikakiri Isirayeli gusa kakwiriye isi yose. Gore abisirayeli bazabuzuye nibwo bwo buhanuzi Pawulo yavugaga mu nshamake nicyo yashaka kuvuga. Hariya rero muri Yohana ngo mbese aramutse izo twiga waziha igihano, wazicaha akazigorora akazitunganya. Arega igihe twiga yagiye gusenya urusengero urayirukana. Igihe twiga itaciga indirimbo gusa itacihishe aho gushaka gutobora amabati. Iyo ishatse gutobora amabati usaba abadiyakoni n'abajiya utimufata ijosi ryayo muri kurure muri cyane hanze kuko idasigishe iki. Rwese yasenya nayo intama zari zirarara uti dore twiga. Wabo nitangiye kwikorera intebe zitahana uti sawa. Mbwira ko twiga ubonye itangiye kwiba ibitabo. Twiga itangiye kujana utubati. Iyo twiga itangiye kwikorera senditizeri tinije wayiguriye. Iyo twiga itangiye kufitiza mikrofone ntabwo uzikoraho nizanje. Ubwo rero twiga ni ukuyifata mu ijosi. Hari ukundi rero abantu Imana bari kuseka n'ukuri. Iyo twiga ivuze iti rwose aya matara ndayajyanye. Iyo twiga ivuze iti ibitabo n'ibyanje ndabitahana nabyo. Ubwo twiga rero murayihagarika mutuma rero twiga. Uba rero twiga noneho. Uru rubuga n'urwitorero ntabwo ari rwazatwiga gusa. Twiga rero no yagira ububasha yishakiye kuko nyiri ububasha nyiri torero zatwiga afite uko zicaha. Ariko n'abayobozi yashizemo nababwiye yuko inkoni y'umwungere igomba kuba ifite ahigonze n'umuhunda wo kwica isega, noneho ahihese ho kugarura intama. Rero umukuru w'itorero w'ishengero udafite iyo ngoni ntacyo amaze. Agomba kugira umuhunda wo kwica isega ndetse na twigirimo isega kayisha kuko igiye kwica intama, kuko ashinzwe kurinda iki intama. Twiga rero izo zatwiga. Ubwo rero igihe uziteye umuhunda ukazirukana ntacaho ubukoze, kuko biranditse ngo ucahe abica gahunda. 21 21 ntawe, 17 nawe ntawe. Noneho rero ndabaza uyu utaruhari atubwire nawe ikibazo afite, kandi tunaraba dushoje dushigaje iminota mike cyane. Jeni twari amase Rugende, no mwizera w'ishengero dikiriri. Muri Bibiliya narasomye hari ahantu twabonye ko rya sanduku ry'imo amabwiriza 10 y'Imana utari umulewi ariko zeko yacapfa, bituma na Dawidi aritinya, hamwe bariko bararitambira yuko rigiwe. Mu nyuma turumva ko Babiloni yatsinze abanyisraeli, hanyuma murati nyine byakurikiranye gushika ku Baroma. Ndabaza Yesu avuye ngaha ku isi, iryo sanduku ubu uye riri he? Iryo sanduku abanyamahanga nta kindi kibazo cyongeyeho nicyo kindi kirahari. Yego. Naraciye mu mashengero yo muri Tanzania, ndabona abizera ukuntu baho bifata. Urabona ibintu byo gusuka bo ntibabigira, byo kwambara amapantaro ntibabigira, ariko uravye ku majuru no ava hanze ukabona abakobwa b'Adventiste bambaye amapantaro no ngahari kaba. None ibyo mubivuga kwiki? Murakoze. Asante sana. Iriya sanduku y'isezerano yagiye hehe? Gisa naho nubwo kije gifite indi forum, ariko gisa naho congeye kubazwa. Iriya sanduku y'isezerano bura buturo bwera bwo kwisi, urabona ko byatangiriye mu ihema ry'ibonaniro. Hari igihe ihema ryari ritariho, ahubwo bubaka urusengero kuko uruzerero rwari rushize. Ihema ritakaza umuco waryo nico ryari rimaze.
Salomo amaze kuzuza iriya nzu, ubwiza bw'Uwiteka bwayije, mu bisobanuro ngo birasimburanye. Ibyaberaga muri rya hema ryazengurutse ubutayu bwose bibyimukiye, ntibazongera kugenda, baratuje. Ubwiza bw'Imana buramurika mu nzu hose, inzira bengerana. Bya bindi byose byari mu ihema byari byashizaho ngo byashizwaho ngaho. Abakera bari barimo n'ibindi n'ibindi. Ubwo rero birarangiye, Uwiteka atuye mu nzu, yari mu ngoro ye, ariko ayibanamo n'abana be. Igihe bataye agaciro, bavuye mu byizerwa, ubwiza bw'Imana bwavuye ku rusengero. Noneho ya nzu igabizwa abanyamahanga, barayisenya, barayitwika, barayikongora ivaho. Ya nzu yari mu bwiza bwa Salomo, ya Salomo ivaho burundu. Imana iva mu bwoko bwayo, irabuta imyaka n'imyaka, biba birebire, yabatatanye, bakuraho n'igihugu kiravaho, bahinduka abanyamahanga. Muri iyo myaka y'ibyo bihe batatana, nibwo n'ubwoko bw'Abasamariya bwavutse muri uko kwivanga n'abanyamahanga. Bazana abagore b'abanyamahanga, ibintu birazaba, kugeza ubwo Imana yongeye kwitumira ab'isi. Haryo umwami watumwe ninde? Kanzane ni uwuhe mwami wazanye ivugurura agashiraho uburenganzira bwo kongera gusana Yerusalemu? Mwari muzi ko Kuro ari gushushanya Kristo? Haryo Kuro yari umwisirayeli? Uko rero none icyo gihe hasanye nde? Wari uhagarariye isana ninde? Ba Nehemiya rero ntabwo ngwiki na Ezira ntabwo bamaze kongera gusana, ntabwo iriya nzu bya bintu byose byasubiyemo, ahubwo rura rusengero rwagomba kwezwa na Yesu. Yesu rero yarwejeje hashize imyaka myinshi, kuko niwe wari nyiri ibihe byose, niwe wari urindirijwe. Asanze n'urwo rwarongeye guhinduka isenga ry'abambuzi, arongera ararweza, ararutunganya. Arangije arongera ashiraho indi tegeko ngo noneho mwongeye kurusigirwa ari umusaka. Muri 70 haratwikwa, hararangira. Ubwo rero byazimangatiniye mu banyamahanga. Icyo cyumvikanye rero. Icyo uvuga ni iki? Ndakabazo nashaka kubaza kamwe. Ntabwo ndarangiza kuri uyu nguyu. Sigaje imyitwarire y'akarere na kandi. Abarundi, Abagande, Abakongomani, Abatanzania. Ubundi ndavuga mbere kuri nivo yo hasi. Turi kumvikana? Ndatangirira kuri nivo yo hasi. Kuvuga ngo Abakristo hari ahantu ubutumwa budusanga. Umuco wacu. Utime. Karakteri ni umuco, ni imibereho, ni ingeso imbere. Avuga ndamwuga umuco rusange, uko abantu bateye, uko akarere kameze. Umuco nukuvuga ngo ubutumwa busanga turi Abarundi, tugahinduka mu mico y'imbere, ariko umuco w'inyuma hagahinduka biki, byerekana ko tubabeho. Dukuraho impeta zo ku matwi, zitoboye amazuru, tundi twabisi two hanze, nibyo bihinduka, tukagira temperance, tukagira kwirinda muri byose. Ariko ururimi, imyambarire bikomeza kuba bya bindi. Umuco wacu ukomeza kubaho, tukaba Abarundi, tukaba Abakongomani bakenyera ibikwembe n'ibiki, gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari akarere, buri karere uko kameze, n'imyambarire n'uburyo babaho n'ibiki byose, hahinduka imibereho yo kubaha Imana. Noneho rero hari igihe haza abanyamugi n'abanyacyaro. Hari icyo umujyi ukora ku bantu, hari n'icyicaro kibakoraho. Hari ibishoboka mu mujyi, hari n'ibidashoboka mu cyaro. Ibyo nabyo muje mubimenya. Hari imibereho itagize icyo itwaye amahame shingiro y'itorero iba mu mujyi, uko mubaho hano mu mujyi. Hari nuko abanyacyaro babaho bitagira icyo bitwaye gahunda y'itorero, ariko ukaba utafata ibyo mu mujyi ngo uje kubigurana ibyo mu cyaro, bikaba bitakwemera, hari aho bitashoboka. Turi kumvikana? Umudivantiste aguma n'umwimerere w'uko yaremwe.
ndirabura shaka kuba inzobe amavuta nayagura yaboneka murabona nayabona ndi umudivantiste w'urukara ndi urukara rw'inyuma sindi rwo ku mutima ivyo birampagije murabyumva twebwe ikindi kitwonona ni ugushaka kongera kwiyongereraho ibi ukundi kuntu hari n'igihe bijyana nuko twabaye ukumva hari uko wabaye kumva wagize amafaranga cyangwa se ubundi bushobozi ibyo byose ntibyari kwiye gushishikaza abana b'Imana amapantaro hari impamvu zo kwambara ipantaro ku mudamu hari n'impamvu zitari zo kwambara ipantaro abakora akazi kabasaba kwambara amapantaro sadako hari abantu bafite akazi abapolisi abasirikare b'abakirisito ashobora kwambara ipantaro abubatsi bubaka ku mazu abantu bakora imirimo ituma inguti yazagaragara nabi ashobora kwambara ipantaro mu buryo bw'akazi ntafatwe nkaho yatandukiriye ariko igihe ari mu rusengero atari mu kazi imyenda y'akazi ijya hasi akambara umwenda w'urusengero ibyo muranyumva amapantaro y'abanyamahanga inshuti nkunda hari igihugu udashobora kubamo wambaye izi ngutiya z'abo bagore bo mu Rwanda no mu Burundi udapima hari amezi hariya muri Amerika no muri Aziya hari amezi umuyaga uhuha akantu kose kari pembeni kakagenda izi ngutiya keretse muze ngutumba nohitemo kwambara ubusa ibyo bitenge ntabwo yeba uwo niba umuyaga uri guterura imodoka mu muhanda ukayiterura ugashira ku pembeni ingutire biriye icyo gihe rero abagore bose basabwa kwambara amapantaro ariko niba uwo muyaga ari ntaho iyo pantaro ni cyarabwo tumudivandise muri Amerika yambaye ipantaro w'umugore nanje ndayambaye yayambariye kubera icyo gihe barimo nuvuga ngo Imana ireba igihe abantu barimo n'impamvu yabiteye ariko niba ari kwangiza gusa umuntu yahabwa inama zo kubyihorera nakushubije kandi ariko nongereho akandi kantu hari abantu bambabaje cyane namaze umwanya nababaye abantu bo muri Haiti twari mu giterane muri Amerika abagabo korari y'abagabo baza basutse inweri harimo n'amasaro mu mutwe bambaye n'amajipo ari abagabo n'ubwanwa ndavuga nti yewe mana yewe ndariko itorero ntaharigeze rivovota nuko ndagenda nganiriza umuyobozi wa diviziyo yaho ndamubaza nti nisha n'umwagushije none ibi bigabo mubizana ngo ni ntoni baraburire arambwira ati reka nkubwire mwene data niba hari abantu beza dufite ku isi abana b'Imana bafite imbaraga mwuka wera nabangaba ati kuko ukubambaye niko umugabo w'umunyacubahiro wubahwa cyane hano muri Haiti wacu niko abameze kuko iwaba ari uko biri rero nta cyaha agenza ate afite none se we iwanyu bimeze bite donc ducirwa urubanza n'iby'iwacu iwanyu niba ari uko bimeze sadako ntaco naburana ariko niba atari ko bimeze ukaba wivanyemo wangije ibintu wabyisha itumenya ngo undi kubyica ntangiye kubyica rwose niko numva nasubiza icyo kibazo mwambajije ngaho kandi ntawe nazinze akabazo kamwe gusanga babaza saha yanjerenze iminota 5 mu mbabarira ariko iyo usomye Bibiliya cyangwa ibitabo bya Ellen White hari igihe sangamo amajuru mu byinshi yes donc muri Bibiliya rero nkagira ikibazo hasanga kandi ijuru twasezeraniwe ari rimwe yes rero nkibaza ayo majuru ndetse ni za Mars ni za Venus ni za Pluto ni hehe cyangwa nirishwe oye nkibaza ibyo ari byo nkora amafaranga bo reka nico gusa kuko ijuru rya mbere
ryari ryashize. Ijuru rya mbere mwumvise hari iribanje kandi nturutse hejuru cyane kuko uri umuyobozi. Kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byagenze bite? Byari bitakiriho, ariko watangira kubara wenda yiyobagije akabara iryo juru ntiyavuga ati iryo si irya mbere rya kabiri. N'Imana ntiyemeka irya mbere rihavuye. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Mbere na mbere wahamenya ni ryari? Hari kuwa kangahe? Tubigira iminsi. Rero undi we yaravuze ngo nzi umuntu wo muri Kristo wazamutse arazamuka aragenda aja mu rya gatatu. Kubw'uwo ndirata, kubwanje ndo gucishwa bugufi. Ndasobanura rero. Reka nze mpere kubigaragara kuri siyanse y'isi. Uko ibyanditswe bivuga ibya siyanse hano hasi. Ijuru rya mbere ni iki kirere turimo. Naha ngaha ni hejuru yanje, hejuru aho ijuru naha. Hejuru yawe ni mu ijuru. Ijuru rya mbere. Rya kabiri ni ririya ritagira ari ridafite uyu mwuka, ridafite oxygene. Icyo ni rya kabiri. Ridafite rukuruzi yo hasi. Hari ikindi gisenge kiri hejuru y'ibyo abantu bamaze kugeraho. Kirere kibamo inyenyeri. Icyo naco ni irindi juru. Hari irindi rihanitse cyane abisi batarapima kugeraho. Rya gatatu rero. Ikingiryo ryo riri mu nyirububasha uri hejuru y'ibibaho byose. Noneho rero ndagarutse hasi. Ijuru rya mbere ni intambwe ya mbere dutera dusanga Yesu. Nukwihana ibyaha, nukumenya Yesu. Niryo juru rya mbere ritangiye inzira. Ijuru rya kabiri nukwatura ibyaha no kubikizwa. Ijuru rya gatatu nukwezwa tugasa n'Imana. Uwo muntu wo muri Kristo rero, ijuru rya mbere turibona muri mwuka wera. Irya kabiri riduhuza na Kristo. Irya gatatu riduhuza n'Imana, tukaba ibyaremwe bisha, twabana b'Imana byiteka ryose. Ndiko ndasobanura mu mwuka noneho. Nahabanje ku isi, nagiye mu butumwa, ngeze mu ihinduka ry'umutima. Nuko ayo majuru asobanurwa mu nshamake. Byose ni byigisho birebire ntabwo twazabirangiza. Bo turashoje rero. Naziro kuntunza urutoki ngugize. Ngaho twumve. Nta isaha yanje yanze rwose. Niki ngugize nde? Ngaho twumve niweho ntangirijeho. Ihangana. Ndashaka mbaze yuko ayo majuru umuntu muvuze ashobora kuba mu y'uburyo bw'umuka ko umuntu ashaka yaba marikiri mwiza. Cyane nimwe tubaho. Nibwo buzima bw'abana b'Imana. Ubwo buzima nibwo tubamo. Gukiranuka ni gutatu. Gukiranuka kwemewe n'Imana tukiri hano ku isi ni gutatu. Gukiranuka kwa mbere ni gukiranuka duhabwa. Ni Kristo duhabwa. Ubuntu ni bwa buntu twagiriwe n'Imana. Gukiranuka kwa kabiri ni ugukiranuka tubarwaho n'Imana. Ni kwa gukiranuka kwa Kristo tubarwaho kuko twakire Kristo nko gukiranuka kw'Imana. Imana itubaraho ko turi abakirani two twakire Kristo gukiranuka kwacu. Gukiranuka kwa gatatu ni ugukiranuka duhesha kwezwa. Tumaze kuba abagabo n'abagore b'iby'umwuka buzuye, tubasha kwica kamere y'ibyaha byacu tuyicishije bwa bubasha bwa Kristo buri muri twebwe. Duhabwa gukiranuka kuduhesha kwezwa, ariko kwa kundi nababwiye ngo noneho uko kora kudutakisha tuti Aba Data buri gihe, Data buri munsi, kubufasha bwawe Mana, ubufasha bwawe Data. Ndagukeneye rwose. Umuntu uri ku rugamba wimenya akamenya kamere iri mu mutima we, agahaba wa muto wo gusiga ku maso. Ibintu byose birabijyanye no gukiranuka ni bitatu. Umuti wo gusiga he? Ikanzu. Ikindi amabuye murayazi? Zahabu. Nabyo ni bitatu. Byera byuzuzanya kimwe gisobanura ikindi. Ikanzu ibyara gutwikirwa kw'ibyaha no gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera. Ikanzu ni civuze. Umuti wo gusiga ku maso ni imbaraga ya mwuka wera
ihabwa wa muntu wabazweho n'Imana